Pa situacija je ozbiljna. Jebu nas siptari, ali jebemo i mi njih. Jebemo im žene. Jebat ćemo nas. Ko bi gori, sad je dolji. Razumiješ, malo mi vas, malo i nas. To si malo došao u Hrvatsku pa kao... Hrvatska, Njemačka 3-0, Srbija, Kosovo 6-9. Ne, 6-9. Za sada. 6-9. Ali 1-1 bod u gostima, razumiješ? Uzeli smo bod u gostima, jebi ga. A daj mi reci, brate, kako ste podmitili ove NATO, Amerikance i ovu ostalu žgadiju? Kako ste ih podmitili za... A kurac podmitili oni nas, jebe. Stoka bre, siptari imaju para. Sinoć limonadom u prahu. Ne, ja hoću samo da kažem, ti nikad ne možeš da imaš 16 djece. Ja mogu da ih imam 16, 20, 50, koliko hoću, razumiješ? Kad vi se razlažete prostom dijelom, opsuješ se samo i spali nož. Pa znate kako treba, kako po potrebi. Ali pazi, kad je kriza, kad si ti čuo svoje ime na radiju? Kad si čuo svoje ime na radiju? Mnogo puta. Ja čujem svoje ime svaki dan. Na Radio France Internacional, pa kaže Sava Galdovo 354, pa Sava Zagreb 378. Slušat ćeš ti svoje ime, znaš ti ćeš da čitaš na stupu onom gdje se parte lijepe, to ćeš ti da čitaš. Ali moje ime na radiju stalno, na Radio France Internacional. Trendsetter. Jeste. Kad se pričao o modi... Spominjate po dobro ili po zlo? Moda. Ne, on je u šiptarskoj sekciji. Ne vresi, jel se rođe sa Burdom? A Burda... Sa Burdušom. Burda, to je onaj admiral. Ne plaće, sa Burdom ne, slabo Burda, samo Vog. Samo Vog. Bože. Ja sam čuo da radite novu kombinaciju spoja panki i sandala, koje će se zvati japandale. Ne, ili sandala, japanki, sandapanki. Tako. Izvozit ćete ih u Nepalaju. Sada pišem knjigu. A knjigu pišem. Jest, sad sam se bacio više u spisateljstvo ovako, znaš. Modu više. Ti pišeš. Tu sam sve svoje, mislim, nekako sam se ispraznio, razumiješ? Nema više šta da se izmisli. Gledam Dolce Gabbana, to je sve kurac, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Chanel, sve sam ih izjebao, prodao sam... Pa kad su pederi, naravno. Pa da, naravno, sve pederi kurve, razumiješ? Ne mogu više s njima, sad pišem knjigu i Drizi u kući cveća. To je neki moja knjiga neka, kako ja vidim, to je tvoj dug prema otadžbini. Jeste, cijeli raspad prema, znaš šta, nemoj ti da se. Ajde, priznajte pederi jedni, jel vam žao kad se Tita seti, svi pa znate. Žao ti je. Govno mu ko nije plako kad je umro. Govno mu ko nije plako. A svi se fuljiraju sad kao ovo ono. Ja sam popizio, gledao sam nedavno prepodne i prekinuli mi program. Utakmice. Ti to bio masan, stvarno, ne, bio masančin. Bio je masan. Ne znam, ali znam da je imao ukusa čovjek. Lepo se oblačio, razumiješ? Pa i Franja se lepo oblači, ne možeš da kažeš. On preklasično ovako. Nema mašte, uvijek teget odela na prugice, ko Zetovac, Bože me oprosti. Pa Panama odelo. Tegethof. Pa da, ne znam kod njega oblačio. Pa jesu, kod koga? Gila Ross, Pierre Cardin, pa to nosi više niko, to su sve starkinje. Najdraže mi je bilo što on je voleo Bekima Fehmiju, recimo. Bekim Fehmu je bio njegov obiljen glumac, razumiješ? Imam recimo u knjizi jedno posebno poglavlje o odnosu između Tita i Bekima Fehmija, razumiješ? Oni su često se družili, igrali šak. Se jebava i Bekima. Pa nisu se jebali budalo, nije on bio peder. Bekim Fehmi je bio najveći jebač u povijesti glume. A znači on je... Ovi Richard Gere, ovi sve, znaš šta su oni za Bekima? Lipov kurac. Nula! Ko je mogo da jebe? Se sjećaš ti ona, kako si sva? Olivera Vuča. Koja je to pička, ko je otpuro Bekim Fehmi normalno, razumiješ? I tako dalje da ne nabrajam. On sa onim svojim Meksikankama, razumiješ? One hlače ono ko zastavice jebote na kornoj liniji, one dole nogavice. Na vetru, razumiješ? Ko su bile hlače za vetar, kad je vetar puhne košala, a Bekijom na korza. I da ono sve okolo se li prsa jebot. Pa da. Aha, da vidiš kako pičke gledaju. Aha, kako se okreću. A teško su se skidali, znači, su bile gore skroz uske. Puno uske gore, razumiješ, široko dole, gore usko, ono da boli, do bolja. Nego pišem ja knjigu kaj Drizi isto, pišem. Putopis više ovako, Igovan po Dalmaciji. Točimo pivo na Igovan. Ka narkomanski vodič, razumiješ. I imam još jedan mali esej, ka Dalmacija dim po dim. Ti se more dobro pušiti, tako. Jel to s fotkama i sa svim ili? Sve ima. I šoldi koliko ti treba da kupi, sve ima fotke, kako se fino ima upustva za upotrebu, gumicu tu vežeš, ovo, ono, ili? Sve razumiješ i imamo sve kako bi se zaštitili, razumiješ, protiv sidu i ova govna, razumiješ, nikad ne upotrebljava istu iglu 6-7 puta. 4-5, more, a... I uvijek ima svoju iglu. Uvijek svoju iglu. To je isto bogati kada piješ iza... Hrvatska igla u hrvatskom džepu. U hrvatska igla u hrvatskom. Ma to ti isto kada piješ poslije nekog drugog pivu iz krigle, razumiješ, dobije herpes.
Herpes, ono, ovakve žvalje imaš jebentima, di ćeš? O, sida još gora, čuva sam herpesa. Da. Vele da čovjek slabi skroz, razumiješ? A ja sam Sido prebolio Samo na onu stranu. sa velikim boginjama i rubeolom i vodenim kočićima ko mali, mene to više ne kače. Ja sam imam. Ujebode, Isuse, pa, joj. A boga ti, Oli, ideš pantagane ti, a? Ideš govna, a? Grah oslobađa. A čekaj, treba ga pitaj, ili si siguran da si samo prnja ili si se ju posra, a? Samo sam prno. Ovo neće niko biti prvo vrata tvoje. Čovječe, mikrofon mi je uvenuo. Ovo je sidraš. Mora biti čovjeka, mora biti sidraš, nego je sidraš. A mora biti čovjeka, mora biti govno. Pauza za lutkanje. Will be back.